Mấy quay na ta Guikhanliu maling mai trong YouTube channel page trên rai nai la mai thuần riwi aside hide new matakhatna the Gaanphiu mail Tamenglong trong local newspaper highlights king in sam lakho Lok Sabha election tong counting aside June tarik padai kum chingnai na chui na padai khau India kapum tuang tat kaini mai khang Tamenglong District khaunai mai assembly constituency kanai ringu na kathum Tamenglong khatni ringu na kanai tamai rui counting khang chamda loi lawbam the April tarik chui na chru kum chingnai na chui na padai nung tat kai kan mai kanai mai outer Manipur parliamentary constituency khautai Tamenglong tuang AC kanai khorui voters turnout high riktichat na tachat point padai percent tang kan tuange Lok Sabha election counting hai lau chuan khuang tachat khau multi-purpose hall mini secretariat Tamenglong khau tat kai ka hau puni kumna counting duty officials kwaita lau chuan khuang sanai khau gongtang khang ti thai kan the mi da khau ringu na padai nongba AC None district tuang counting ni mini secretariat Tamenglong headquarter khau tat kai moi puni Chief Electoral Officers Pradeep Kumar Jharui Saturday nung ti thai patkan mai thelai na 3-layer security cordon hai counting center goi khalau puni kumna authorized sumak mai koi ta counting bam khauti kut ni tuang ram me tuna sakane tiki valid pass in my authorized media persons khatni counting agent goi ta chu counting center khautai tikut puni tuna sakane Manipur kapum tong suna district headquarters route na khat khau chui na padai counting center nai puni mitai Infal East Infal West Bisnupur Thaubal Chandel Ukhrul Senapati Kangpokpi Tamenglong Churachandpur Khatni Jeribam district khawe kumna counting hall goi khau CCTV videography coverage lawngam puni tuna CEO ri sakan tonge mansai goi ri vote counting tong update hai voter turnout mobile application khatni result eci.government.in khawri zawlo nu puni tuna sakane Manipur Rutna tacha tang mai Lok Sabha election tong counting khau hai candidates ru tong san zaw puni the midai inner Manipur khawrui candidate charup kumna outer khawrui candidate padai ye Manipur Chemist and Druggist Association thailaina Manipur khauting riuran na dui dai kan mai khawrui pharmacy tuangpur person rescue inbu dui rethum kasi kan the tuna sa kan the Infal tuang pharmaceutical wholesale khatni retail dukan nun khau laukan mai pu kroru na pungu daw tuang dui dai khawrui thum kasi ngam kan tuangi tuna sa kane mida khau national highways kanai malai pang khawrui tat kalu siba mai ri pu phungwang mai khau kuk mai ariu bam the tuna MCDA ri sa kane kumna government ri kagan sana kuk mai ariu bam mai pu zuat mai nun khang compensation dilau khang sang hoi kane Mi lung khau MCDA Riman Sai Kwai khang ka ge nai me pu hai intui na nai bam khang karam ba me tuna MCDA President RK Rakesh Ri chamla mai khau sa kane Pau mai Naga Union ri UNC khatni Naga mai phuam nun khawrui bam in tha khang la ding la kan the Pau mai Naga community tong rights khatni kaniu khau thing mai ti bam mai ti hai ngak lau khang Pau mai Naga Union United Naga Council khatni bai me Naga organization All Naga Students Association Manipur Naga Women's Union Manipur Khatni Naga People's Movement for Human Rights Khaubam Intha Khang Pau Mai Naga Union Tuang Third Assembly May Tarik Tamru na khat kum singnai na chui na padai khautat kai kan mai khautai lading la kan the Mi tuang lading hai Pau Mai Naga leaders kan Ru na khata May Tarik chui kum singnai na chui na padai nung UNC rui order tikan mai ta nu ni mak mai indaw na la kan tuange Pau Mai Naga Union ru UNC tuang order ti hai reject sukhang ni lading na lo thi tu na cham dai ri di thai kane inbu na Pau Mai Naga Union ru UNC tuang order hai jang ru na pu long kha withdraw su khang sang hoi kane kumna order hai withdraw su ma ge thai Pau Mai community tuang interest nga khang ka zinai metan non cooperation movement ka zaw na sin thau pni tu na sa kane Pau Mai Naga Union Assembly tuang lading khautai Pau Mai Naga leaders nun kaniu tuang public khatni social office khawri resign sunu mage kalam thu kaniu koi tai Pau Mai Assembly rikada lau tuang ni tu na sa kane Kumna UNC tong President NG Lorho Rui order tay issue sukan mai sang Rui PNU ta represent su mai khawrui la kan the tuna sakane Pau Mai Naga Union Assembly khautai members pai pungu inbu union executive advisors frontal organizations village chairmen and secretaries headmen kumchingnai na chui na pada union election committee union court members political and religious leaders social activists kazaw na meeting tay tat kai kan tongi tuna sakane Asai June tarik padai kum singai na chui na padai khautat kai ni mai kum singai na chui na padai general election counting khau hai political parties akhatna risini government form sunu mai number dai tang maget hai
Constitution khaunai mai Democratic President Thailaina Pre-Pool Alliance Dailiang mai khang Government Form Sukhang Kadau sa mai tai tilau pu tuna former High Court Judge Chennai Re President Drupadi Murmu khau open letter tina jang hoi kan the kumna retired judge nun tai Re Chief Justice of India D.Y. Chandrachuk khatni Chief Election Commission khau Constitution Thailaina intau ngam sinbam mai rui jausi tung na ye Thaila lu tipat makna government kathan kasiam dat khang sulau pu tuna jang hoi kan ne kumna election result hai hung parliament khau kailau tung na ye Thai President of India tung ngam khawri government form sukhang political parties nun ta kadap ni mi da khau election commission re votes ka sukan mai voter sing ti thai mu na ba mai election conduct form rut na Chennai si public khaulian mak na ba mai minorities khatni opposition parties ta jauzi karang mai lat azu saba mai nun ru khau action la lo mak na ba mai ti hai retired judge nun tai roi pian mak mai indau kanei Senapati District Students Association Red National Highway kanai khau phuam khatni community azu re blockade khatni shut down katup na tat kai ba mai hai in thak lo khang press release kori appeal su kan the STSA tuang Information and Publicity Wing Rui tipat kan mai press release khau tai mi tuang National Highway khau hai kalam into grab mak mai khau ngan na blockade khatni shut down tat kai ba mai rui mi tuang chang khau ngang lau na ba mai nun khang kung mai ti lau na ba mi tu na sakane Kylian Mbappe rating kumpangu tuang deal Real Madrid khang sign su kan the French World Cup winner Mbappe ri kum singnai na chuina secure ngan Real Madrid khang palu putni the Mbappe gongkan mai ri Champion League winner Real Madrid tuang attack force tan run ku putni mai tuang nai na bam the kage nai me cham ti thai mai auto rickshaw lam khau ti thai mai mi hai republic goi khau ti thai la we tu mai thu Tamenglong village lung khau Auto Rickshaw Service Association lat sada magna auto rickshaw sinba mai goi rui public interest khau pak bamdat khang la lau da the ti lau bo mai red lung khau hai service suna pak ni mai goi rui tat lau ni na the Chabagan or C Center to Bazar lupa chui Phum Guang or Maryland to Bazar lupa tamru di Gaanphiu mail khau cham khatni advertisement solau ni mai goi rui 9873658872 khau alam lau nu we Khatni subscription salauni me goi rui 03877 2675009 ramge thai 825690 8462 khau alam lau nu we Mai goi na king chui na king lau mi khangta Guikhanliu maling mai YouTube channel bek tun roi kaloi na thun ku dare in thuan khuang ru na khat kai megan roi mai goi na king in sam da la kho thun ku the